Hello friends, muri video ngiye gukwereka ukuntu wakwikorera amaji nk'izi ngizi ukoreshe telefone yawe gusa na application yitwa CapCut. Nukuvanga abantu benshi muri iyi minsi bari kubona ama copyright biturutse kubona utuvideo twakozwe n'abandi bagashaka kudukoresha mu nyungu zabo bwite. Nukuvanga icyo gihe ubona copyright kandi zigira ingaruka kuri YouTube channel yawe cyangwa ni social media zikoresha iyo ari yo yose. Hanyuma ngiye gukwereka ukuntu nawe wazajya ubyikorera bitagusabye n'ubundi buhanga. Wa mbere no kuvuga ngo niba ari ubwa mbere umbonye kora subscribe ufungura inzogera kugira ngo nekagira video nimwe igucika. Nawe niba waramaze gukora subscribe ndagusaba gusharinga iyi video ku bandi bantu kugira ngo nabo babibone batazongera kubona ama copyright ahubwo baze biyigire uko bikorwa. Reka dutangire nge mugiye kubana nitwa Gatari Fred. Niba ari ubwa mbere umbonye ngo haye ikaze. Reka dutangire nk'ibisanzwe turakuramo ibi byose dutangire. Application dukoresha ni ingi yitwa CapCut. Iyo utayifite urya kuri Play Store ukayidownloading. Turakanda kuri add new project. Mbere na mbere ndabanza mbereke isubundi iyi application iyi video ifotorwa gute. Iyi video ifotorwa gutya. Reka mbanze mbereke nukuvuga ngo iyi video yari imeze gutya. Okay? Uraza wowe bitewe n'amajwi ugiye gukora cyane film ugiye gukora ukactinga nkayo neza nk'iyo film ushaka gukora. Warangiza ukarekera. No kuvuga ngo nimba ushaka kubikora nka gutya uraza urambure gutya neza ikiganza utakinyeganyiza. Numara kutakinyeganyiza ugire gute? Urabona hano uhita urambura ikintu nacyo utakinyeganyiza kiringaniye neza. Nurangiza tujyane uhite ukora ibintu kuvuga ngo ngiye nintuze nise nashatse gukora. Were bite na content uri gushaka gukora ni wowe wactinga nkayo we wactinga gutya. No rero iyi video ngiye kukwereka ukuntu uri buze kuyihinduramo maji. Reka dutangire. Ikintu cya mbere uhita ukora rero uhita ibingibi uba video tumaze kwishyira muri CapCut twamaze kuyifotora. Uraza kuri Chrome ukandikamo uti fire gif gutya. Witonde cyane hano utaze kubona ama copyright. Urabona nk'aka kantu ugakanda kuri image gutya. Nk'aka kantu uritonda cyane. Ibyiza urekere hano kuri all. Ibyiza kugira ngo hari ama website menshi atanga icyo bita copyright. Niyo mpamvu ushaka ko mwitonda. We rero uraza ukareba bitewe na file ushaka gukoresha. Nimba ari bitewe na film ushaka gukina uhitamo iyo ushaka. Ngiye kubera nshaka ari downloadinga akangaka niko ngiye gukoresha kubera nshaka ko gukora biriye. Ndagakandaho ntande hano handitse ndagakandaho ngo ngafashe ntande hano handitse download video. Nkajye muri telefone kubera ko nari ngafite tayari. Noneho ngaruke hano muri ya CapCut yanjye. Ningaruka hano muri CapCut ndaza sunike iyi video yanjye gutya ngeze ahantu maze kurambura ikiganza neza. Okay? Nimba ari gutya noneho nze nkande overlay hano handitse overlay. Guys, abanyarwanda natwe tugomba kwishakamo uburyo bwose tugomba kuba aba content creator kuruta uko twajya guterura iby'abandi, sibyo? Twakanze overlay, add overlay, tukanze kuri ka kantu tumaze kudownloadinga ariko akangaka. Okay? Tugakanzeho kagiyemo gutya rero kamaze kujyamo. Urabona ko kari mu ibara ry'umukara rikingiriza ifoto. Hano nagukanda remove background ahubwo ukanda hano you click here on splice. Okay, here you click on splice like this and you wait. Hano ukaza scrolling ujyana ibumoso ugakanda hano handitse lighten like this. Lighten. Okay, gutya like this. Urabona ko ya background ihisivamo. Okay, imaze kuvamo urakanda hano okay. Hanyuma uzamuri iyi fire uyitereke ku kiganza cyawe gutya. Okay, urabona ko tuyiteretseho. Nukuvuga ngo naje kirani ikiganza ndangije imuriro uraka. Umuriro watse nshobora bitewe n'amasegonda wagumije ikiganza. Urabona ko umuriro uri kurangira ikiganza kigasigara. Hano rero ndahita nongeraho nkora mfata aka kantu nkakore duplicate nda scrolling hano nze nkanda hano handitse duplicate here duplicate
gutya. Ubwo kagiyeho kabiri, reka dukine turebe. Okay, fire. Hanyuma hano urabona namanutsemo gake. Okay, noneho hano ni ukuvuga ngo ugenda urabona kuraka, urabona namanutsemo gakeya, ntabwo biri gufata ku kiganza. Ndongera ndafata n'intoki ebyiri gutya, n'intoki ebyiri nzuminge gutya. Urabona ko tayari urutoki umuriro ugeze. Ukaduplayinge turebe. Aha, urabona ko tayari bimeze fresh, ariko turongera tuduplicating kugira ngo urabona ko amasegonda yinuze. We biba bitewe na yantuze na scene wakinnye ukuntu ingana. Nimba ari nini urakora akantu kanini, urongera ukande duplicate gutya kugira ngo kaze inshuro nyinshi. Reka duplayinge turebe. Okay, great. Urabona ko ariko nanone turongera dukone duplicate bube bwinshi. Urabona 1 2 3 4, ngiye hagiyeho 4 bitewe n'umwanya maze narambuye ikiganza. Reka dukine turebe. Okay, urabona ko tayari byaciyemo. Noneho rero urabona ku kiganza cyano birarangiye. Ni gutya rero biba bimeze. Nanone tugiye ku kiganza cyo hirya. Urabona hano bitewe na filime wakinnye n'uburyo ushaka kubyactingamo, ni wowe ugena uburyo uwo muri uri butindeho, uburyo uri buzemo, byose ni wowe ubigena. Noneho hano tumaze kubona, katurebe kuri iki kiganza naho. Okay, naho urabona ko ndakirambuye ikiganza. Okay, hano naho ndongera nkande overlay, add overlay, nadingemo hello friend, nadingemo video, nongere nkande splice gutya, nkande lighten. Ndakeka hano turiho tujyana ndayinza nzane ya fire nyishyire hano like this. Okay, no playing. Okay, hano you wait. Okay, urabona hano kadushyire hano, tukigize hano kugira ngo okay, umuriro watse. Twongere dukore duplicate. You duplicate like this, turebe ko bikiriho. Okay, biracyameze sawa. Noneho rero hano ugiye gutwika nkaho ugiye nyine gutwika nk'umuntu. Urugero hano gutya, hano iyi muvoma ibamo hano ibigusaba ubwenge bwinshi cyane. Hano ni isomo riri. None urafata akantu gakandi duplicate. Okay, ugakande duplicate gutya. Nurangiza akarero movement kari bukore, movement kari bukore igomba kujyana n'iyi n'iyaka kantu kandi n'iyaka kaboko, kugira ngo rero bize kujyana neza. Urahita uzukande kuri aka kantu kariho kantu ko guteranya ka keyframe, bakita keyframe. Ugakandeho gutya. Noneho gutya ugakanzeho, urasa n'usunika gutya. Urabona hano ufatiye intuze iyi fire, wongere uyiterekeho hano. Aka keyframe kaba kari kubifata gutya. Noneho hano nanone wongere ufate iyi fire uyifatisheho neza gutya. Aha, hano rero ugejeje. Urabona, reka duplayinge urebe. Reka duplayinge kuri uku kuboko urebe. Oya, urabona ko haracyabura amakano. Hano uritonda cyane. Niyo mpamvu yuramutse udownloadinze video y'umuntu baguha copyright. Ni ukuvuga ngo urabona hano kuri iyi keyframe, ni ukuvuga ngo uwo muntu video iba yamuvunnye cyane ku buryo udashobora gutekereza. Niyo mpamvu YouTube yemera ikavuga iti turaguhana igihe cyose uramutse ukoresheje video y'umuntu, biba byamutwaye umwanya. Noneho rero hano uyu muntu atunze iki kiganza gutya. Wowe uraza wadingemo ka kantu nanone. Uba ugomba kwitonda cyane. Ukadingamo ka kantu nanone kakaza gutya. None ikintu ugakorera uragashyiraho gutya. Nurangiza
Okay, turongera tugakande splice kugira ngo kaveho ntuze, kaveho background, niturangiza turakazana hano. Urabona gutya kameze, gutya ikiganza cyanjye urakibona hano. Urabona ukuntu ikiganza cyanjye kireba imbere. None iki kiganza gutya kireba imbere, ndahita ngiye aka kantu nka rotating gutya, nka rotating. Sinzi niba urakoresha intoki ebyiri ukarotating gutya, ukongere ukarotating bitewe na direction ushaka kuga gutya. Noneho ukande OK hano. Nurangiza aka kantu ikiza ugakorere mira, uzu kandi hano handitse mira, transform. Urakanda kuri transform kugira ngo uze kugakora mira bikunde. Hano kuri transform hanyuma mira gutya, ukande kuri mira. Nurangiza ukazoominge neza cyane gutya. Okay, noneho reka duplaying nabwo turebe. Aha, urabona ko tayari hano foromire ndakeka muriho muyibona. Okay, urabona ko hano twamaze gutwika. Okay, hano turongera tukadaplicating kugira ngo gatinde mu kuntu, uragakanda ukande duplicate gutya. Hanyuma bitewe na fire ushaka ushobora kukongera kikaba kinini, urugero gutya. Reka duplaying turebe. Tayari video yawe hano ibirangiye. Kubera ko amasegonda ari menshi turongera tugatubure nta kibazo, biterwa na scene ushaka kugira gute gukina uko ingana. Okay, turakanda mpaka gakwiriyeho. Okay, great. Ndakeka ko hano rero mwaba mubibonye. Reka dukine video yacu turebe ngo bimeze bite. Okay guys, nukuvuga ngo kwiga nuguhoza. Ukubona bikugoye nona ejo bizakorohera kurushaho. Urabona ko tayari fire amaze kubaho byabaye. Guys, ndabakunda, nge nitwa Gatari Fred. Niba video igufashe wisharing abandi kugira ngo ubutumwa bugere ku bandi. Bye, reka duhure muri video itandizira ko mwakoze subscribe. Bye bye.